Sibonga kakhulu lokuthola lelithuba nje ke ukuthi sibe semkhatsini walomsebenzi lomhle nakangaka. Ngibonile nami liviki lisaqhubeka la nawo kepha ngabe mina singeje njani lesitifiketi ngoba sekukhona lo sangiqhoshela lana lebe sithatha certificate naye eminyakeni lophelile so sembili ke yena unami uyangihleka nasilapha babemngomedulo ngicela simbhale lo coach la phansi lo wenda lento le. Cha siyabonga kakhulu indlungulu nje ithi asite uyibongela kakhulu indlungulu yalamadla ngambisi nendlungulu yakadhokolwako lekhona siyabonga kakhulu kube libhola kusikhumbula nangifika lana ngelesibili akhanza nami sekumbimbe emaflegi hawu ilamhla kuhle babuya phi laba loba sigcina sibeva sibabona le kuma TV sibeve emaredweni bomngomedulo azange sanyathele nje sengimbona ngena la namkhonda ngizange sengimbona athi shadi la kepha nje siyabonga abahlobo tethu ukuthi senifikile ngicela kuvuselana babe kunene siyabonga kakhulu Madonsela bengithi uyangiyenga ke babe Madonsela eminyakeni lophelele besinemhlangano naye le ndansi club eMhlume washo wathi hayi sitayithela imali ngala khona ndule tabe tendeka nduna sengiyadibona lamhla siyawubonga kakhulu umsebenzi lona usho ukuthi libhola la kaNgwane litawuthuthuka kutawuyeke lana ukukhuluma lebe kukhona ukuthi shaya ibhola bese uyayidumuda ke nalo uyayifika nalo uyathi shaya ibe kuhamba nje lamoyeni kuphela ligoli ke liyawungena ngenhlanhla ukuthi ligicikele khona kepha lamhla uyabona lokuthi kutawushintsha intfo letinengi ikakhulu nangabe sekunabo coach lese basabalele lana nje kule nkundla yasemadla ngambisi kanye nasemkhiweni kuyasho ukuthi khona lushintsho lolutawuba khona nasibukela lebhola bese ngiyekele ke mina lokubukela lebhola ngoba ngumdlali babe ngidlalile kaPrima futhi nje bengigudi bengidadi nalothi ngigudi angiyithanzi into lebheke eceleni ngine product yami nje ngifuna ukukhuluma namagama nanga kulabo bocoach labakhona lamhla le sport lesi sifuna luthando ngaphandle kwelithando certificate ungasiphatha ngeke sisekusebenzele kwesibili kufuna uqala ukuthi coache wena before ucoache lona lomunye uma ungakatakhi wena ngeke uzukhone kuyenda lento le loluthando ke luthi uyekela lokuningi kwakho tsanze na into nayo nje kuthi yathi nangiyibona lento le ngifuna kubona umntwana lo semva kwami lo dele emva kwami ahamba awuyidlala embili ezingeni lelisedulu mina esimbe ngidlalela eSimunye FC ne product yami nje babe mngomedulu lekhona ingicoach nyalo Nuro Ndibane ngumkhanza lapha eSimunye kumfanyana nje cabantu bekunabo 7 weminyaka kuya kubo 8 weminyaka so nangijima ekseni ngoba bengisithanda le sport ngivuka ekseni ngiyothi voqa mina ngedwana ngiphinze futhi emini from 12 kuya ku1 ngiyathi voqa ukuthi lingijwayelele lilanga nangabe sesidlala igame encenye yabo 1 o'clock emini kufuna ngijwayelele lilanga libe lamdimbeni so ngabo 2 nabaphuma labo Neuro esikolweni sengiyabathatha ke la egroundini kaNgomane ngoba bengihlala la ngesheya mina thathwe enanjaneni ensambama ngiyawushona ngesheya estadium eSimunye la besitrain la khona bathatheke labantwana from 2 3 hour linye ngibakha ngoba bengisithanda le sport ngafunda ukuthi sisale la kimi ngase ngiyamthola ke lo mfana nase ngiva sekaka asananjana ka Premier League
siyahlangana naye uthi hey coach wami kunjani simnenuru lento lo sowuyenda sowugijima wawudlala nakubona kanjani kuma under 20 kuma under 17 inkhona awungitsheli nyalo nje benginayo inkwaleni sithi so unetalapho buka talapho fika kuphi sekumhlophe ecebenzi kuthe ngisho 20 rand lokunika yena ona mfana ngoba ulala ukhona khona ngimi wakhiwa ngimi ngakuthanza ngakubeketelela wona ngithi yenda kwekuthi ungakhoni kukwenda kepha ngaphindze nakusasa ngakubeketelela wakwehlula nasevikini lelitako solo ngibeketelela wena sohluleka wena ukungibeketelela nje nga20 emalangeni suganga ngami wena mfana khuthuza lokukhona nyalo la ufuna ukukhuthuza uliphoyisa ufake etalapha namhla ngiyakhuthuza wayikhokha ngayithatha vele ngathi yami le mali le kunenge nje lokutawendeka nje nganyalo nibo coach utawuva basho bathi hawu nithi nina nifunze liviki linekhona lentawu kwenda kuyekele lokungakufaka engqondweni yakho lokufana ukuthi ukufaka engqondweni yakho ukuthi mina lento lengiyendako ngiyayadi ngeke ngitshelwe ngumuntu longakake wafela longana certificate nabanginyonga ke lapha kanti benta liphutha lelikhulu sesiyafika bangisetha la kulo A2 wabo bona bathi setha ngale siyalithinza thinza balibamba baliyekela ngalibamba nje kanye ngalithi bayathi ke nawo makhombo ngalithi nje kanye amvathi Saddam kanzi yini le ngiqondzene nalengqulungulu sibili wathi to be blanche nangilosa sahambile the general and akusi to be njalo the general wathi ngicela sishinjeni amanabuye ngala didati ungatikhobosi lokhu leni nako nyalo kukhulu kakhulu kangangoba ushito nje indvuna yenkundla nayikhuluma nako lamajala hey lokhu ungakuthatheli phansi lokho utawuthi khanza ukhashane siyabonga nje kakhulu kuyo iFootball Association lesendele lomsebenzi lomuhle kangaka la eMadlangambisi sibonge na kuso sponsor res lokhona sibonge na kuye lo nebafati labanenge ngumngani wami ke lo ngala mana ngimathi ke ngale lokuthi ngente kancane siphambana ngeke nami ngisho ngoba ngisengakamboni uphumele ngakuphi nale kusicela ke kuyo iFootball Association yethu uyangiphathisa nje lana umlingani wami indvuna ukuthi phela na siya stadium lesilapha kaDokolwako singephandle kwale mayini ngathi bekukhona sicelo lebesendiwe kwathi sesitawulungiswa sakheleni phela nesilungise kepha ke mina senginafakazi lo mhle ngibabe Mngomedulu uthi babe Mngomedulu qha eMadlangambisi stadium stasifaka sitawuba khona ubavele uyabona ukuthi center sesingeke phela sendlule ngomkhuzweni fika muva sibatsala soyokwakhelwa stadium lesihle kangaka cha sewele sibuye ngala siyakholwa lokho ukuthi bantu labadzala batawusendela kube kanje bomnakethu hambani niyosebenta tindlungulu titanesekela ngendlela leningesekeleka ngayo nekubonga nje ukuthi kuseneli class lelinye lekulitawufundzisa ngebuholi ebholeni ngiyakuthanza kufunza mina babe Mngomedulu njoba ngisho nje ukuthi eminyakeni lophilile bengithola lesinye certificate nalonyaka futhi ngidawubutha lesinye kube ngivile futhi ukuthi lama class la wangenela noma ngangibani bengidawangenela nami manje ngathi noma kuyakhethwa noma kwentiwani kepha nje siyakholwa ukuthi ngeke nisibeke eceleni eminyakeni lodako noma eminyakeni lesiyawube siphilile kuyo siyabonga kakhulu bobabe lenisendela kona nesimunye Nkosi yami sibike kakhulu kubantu labadzala ukuthi imiphakathi iyabonga lapho nifike natsinza khona naletha intuthuko angizange sengengebe babe Mngomezulu ngenzaba nje ebhola angihamba ngidlale ngibuye ngigciniwe lento yaze yangenda ngaphuta nekusoma phela ngikhuluma liqiniso mina futhi ngumfundisi
ngaphutha nekusoma ngendzaba yalokuthandza lesport kakhulu kwakude lenye into lebengiyicabanga ithi ke ingqondo yami lokuthi ngiphuthe kusoma ukuthi nase ngilala lo muntu uthi angibangela emagciwane ngisale ngidzinwa ngingasakhona ukuperforma kahle but nje ngamthatha umfati wami nginayo umfati ngishadile ngamthatha kahle sengathi ukuthi hayi sengikhululekile nyalo chubekani bomnakethu nihambe niyosebenza sinifisela lokuhle uNkulunkulu njani igcine le certificate kungabe ngilethele bonzeni le certificate akube ngilethele emsebentini egroundini nihambe nisebende ikakhulu kunako konke nakani naba labancane ngilala abancane lapho khona tinfo tonke tikhona khona nebhola yethu lapho ikhona khona nanathi nisikhumbule phela sesibadzala shito nje lana indvuna enkundla ngimathi noma kwayikhahlela kepha sesiyawumbona khona lapha ukuthi ngabe utayikhona yini nathi asibuyeni sibiyeleni la kulama sports sidlale ngoba nababona labantwana kunanathi sine labadzala kutawuba khutsata nalaba labancane ukuthi kusho ukuthi into lena lefanele ukuthi idlalwe.